Danas ćemo igrati Nebulous, kao što vidite. Ajmo da započnemo. Ja, odmah sam se tu našao. Zašto, molim, tertni. Ajmo mi. Nemo da me pojedeš. Haha, ja ću njega pojede, haha. What does the fox say? No. The fuck, nah. Čekajte, samo da se namislim. Evo ga. Igrat ćemo ovako, malo mi ovako. Idemo. Puf. Davno nisam igrao Nebulous. Lol. Da. Ne. Koji je bil Rex Mike, ljubim. Nivo, možda prvi. Ne. I kill you, džavola, haha. A ne! Šta mi danas... A si se zeznuo, mališa moj. Idemo. Tamo nema ništa. What the fuck? Zada sam malo. Brum. Ovo je 12 tek nema. Wow. To ti nije baš bila dobra ideja. Jeee! 100 imam, brat. Kaže. Najedi se malena. Seno, mama, Zazno si se mali. Idemo. Brate, koji je nivo? Tek prvi. Ćao. Šta nemoj? Stop it. Idemo. Što je mala mapa, to me nervira. Lala. Dobre. U savršenoj kondiciji sam. Mogu sam preživjeti. Ovo je bilo za dlaku. Koji poglak. Idemo. Lorela. Idemo. Koji triple kill. Malo se zazam. Dobro. I kill you, bitch. Idemo. 586, nije loše. 594. To jeste dobar ponos. Idemo. Idemo. Fuck, evo ga Vegeta beži. Slabo, da me pojete s predilakom. Dobre. Ne, nisam okej. Koji fail za njega. Dunking. Awesome. Oh fuck, ne, dobro. Idemo, go, ne gnet. To znam da spad. A brate, 97 nivo. Jurim. Nećemo da idemo u svoju pustolovinu. Fuck.
Hektor. Pazi koja je fora, znači idemo. Vegeta će me opet pojesti. Da! Kao na banana. Hvala ti na ovima. Baš si mi pomogao, zato ti zahvaljujem. Si se zezbao. Thanks. Out. Lol. Baš sam ga dobro zeznuo. Vidio sam prvi, ja nisam ne vidio, oh my god. A ne! Mislio sam da će bude bolje, ali neće! Dobre. Novator, mrštava. Troll, mrštava. Trumbo, ne mrštava. Sam znao! Baš sam znao. Lol, Lord Voldemort. Smešno ime. Prdedo. Prdedo. Wanna kill you. Idemo Patrick, SpongeBob, SquarePants, SpongeBob. Šta? Zas. Dobro, šta ćemo sad? Idem pojma. Dobro, prijatelji. David. Procesu arena. Igra je puna, goddammit mrštavo. Koji su na nivoji, nemam pojma. What? Pa kako ne mogu? Možemo da igramo i sami. Nije bitno. Idemo u 2 igrača. Ovo je smrdljivko. WTF. Vektore. Prolaćemo. Viktor. Prvi nivo tek. WTF. Haha. Evo ga Vektor. Go. Ne. Možda ćemo snimati kantere. Nego sad, kad smo na Blows, idemo. Mi idemo po dvorištu.
Ajde. Mi to. To je taj bug koji sam... Sad ću još preći prvi nivo, what the fuck. Idemo. 10 minuta, mi ćemo snimati 15. Jej, nivo 2. Idemo. A ne, Vektor je prvi. Evo ga. Shit. Beži. Po koliko te nalazite male? Evo. Triple kill, brate. Nemo. Dobro. Idemo. Čekaj, fuck. Onako sam to želao da uradim. Ali ja sam prvi, lol. Idemo. Znači sad ćemo mi to da ga razbijemo. Pantopit. Gdje si bre Vektore da te razbijem? Pantopitu. Gdje si Vektore smrdljivko mali? To jest ja sam smrdljivko. Kukavica želim. Pa vidi. Doktor smisli. A mogu da ga pojedem. Tako da. A Viktor je brži. Fucking bitch. Ja sam 100 puta bolji od njega. Kukavica, znam se ja. Šta? Ima 230 i nije puko. Idemo. To, brate. 522 sad možemo da radimo što želimo. Što te naučio prdedo? Idemo. Evo ga. Oj, što moj, dok se ne spiš. O, brate, bre. Jej! Am pro, Vektore. Idemo na 33. Lol, pošto sam ga ja to pojao. Idemo. Idemo. Bum. Drugi nivo tek, what the fuck. A ne igram često baš ovo kad sam sam. A multiplayer igram svaki dan. Idemo. Aj, level 2 da budeš, evo ga. Ne, treći. Di si, Viktore? Ovo je spider. Idemo. Jaran Vektor. Što se uradi? Idemo. Opa. Ne, a mogu da ga pojedem? A mogu da ga pojedem? Ne. Koje fore.
ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da se vidjela, a mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!